Okwiga oku kwaba harakati of vocational school mu Lwengo omu kushabira abeegi abarikwetebekanisiza ebibuuzo n'okwiguraho ekyombeko ekisya mu butongore. Mwana mwinisa bajya kuhimisa mukama izobenge rukumeho eryebiro byona sitakaba ha mukoro nkogu rero mukoro kwaiza kwa ukashanga kandi mwayebwa mukama mutara bazo naona abatara bazo nawe nyuma y'abeegi kuhasirwa aba bahigwa butagaraka kushabiriza bitu bakoresa emikono n'emitwe rero gavumenti yongere kubashagika kandi na strategy wihanga ya turetire nibakweta skilling Uganda hato muntu toka kitaho cyona utakozese mutwe gwawe ukakozese emikono ukakozesa amagara gitu gona abazadde bafamba baliwa tewali kyogaga kyama cyo kuba mwana okujja gukora ki okumusomesa abali abagaga fe tindi byomusajja w'ekyazamu mu myaka gati asoma secondary kati gubasaba se trainer kikulu babana bino barema hamibiri yabo abazire bashabo kwatanisa na government okubashagika naye abantu abaliko obulemu tebabafaako nkubiriza abazadde mu kitundu kino ekyemalongo Katovu okulaba nti era ne director nkimusabye nti mu ski oba mu courses zonna zaina agezeko okulanga ateekawo special consideration oba akenjawulo akabantu abaliko obulemu nani magambire bya technical I know what I mean ogiro obu omwana y'omuka ashomire degree baliyo bijwire and they are unemployed ahabwe mu kubanche Gashakwa Sandeke William.